ایوارا خوش با چاودما و خوش با و کردن برومت کردن آنها سولی نابینین هیجا به نابی پیکان تیوی و گشتگاه سلافت کنی و بخیراتن برنامه پیکان تیوی. پیکان تیوی ایرو دیسا برنامه کادن برنامه کتایبت لهمبری وی میوانا مال وی برنامه ما ایرو لسر دین دیانته میوان ما برز ملا احمد صادولیه اما هناك لسر حديث لسر مذهب و طريقات السيدة هيجا نرخ و شيروبه بخازن بريكو ام دست برنامه خبكن انجي بريك از ميواني دعوتي سر صحنه كم استخازم هناك مساج و خبر هنا استخازم وانا جورا پاروا بكم پیکان تیوی وقت مدهوجی گوته بو دوی هفته ای دا به برنامه و تبهف یه سه برنامه چه بکه برنامه خیرش برنامه ایرو برنامه میدن لسر روشا لکردستان و ترکیه به پارلمنتر HDP بره یه نورسال آیدوان و امی چه بکن امی برنامه روژا دوشنبه یعنی پازارتسی بوشینن مودراتوریه و برز نجاتی گزنه بکه خیر جوه برنامه سیم امی روژا پنجشنبه بوشینن برنامه لسر ویروس و کرونایه و کنج دزانن ویروس کرونا المملکت پر زیده بویه یعنی زیده لأوروپا هنک کمد بن کنترل ده بله لولاد هنکی زیده بویه زیده بنا ویجی وکو ما او کریه که ما ام بیجن تعقیب دکن ام دبینن انسان ما دچن تعدیل دچن شین شایو دمکو و دگرن مخابن بخرا و نخوشی وردگرن و تدن لورجی بلاو دکن و هزاران نمونه جهانه که انسان جوالت ورگرنه و گرینه و نخوش بونه اما لسر کرونا ویروسه هنک آگاهی معلومات آجوه بدن نیوان ما برز دکتر زینب بنیزی چتین قیا و دکتر آزاده ایجواره هنک بحثا کرونا ویروس چمال ولد زیده چمال اروپا کمه و تدبیر چنه ام چاوه خب پارزن ام چین خب پارزن هنک بحثاوه بکن اوجی روژا پیرشنبه ساعت 8 مدراتر وجی برز نجاتی گزنه بریکم در بس برنامه خما استخازم او که جی بدم و کنجی دزانن مد بری وجی پر جارا گوتیه پیکانه دو کتاب وشاندن کتابا یکم جبوی زاروک جبوی کرکانه کتابا که چروک ناوی کتاب رویه بوش بزنگل به کردیا که پر سوک هاتیه نویساندن جهلا پریز شورش رشی و هاتیه برهف کرن و نویساندن اموک پیکان مچپ کر کسی که بخوازه با کتابانا بخوازه بخونه آنجی جبوی خه جبوی زاروک خه جبوی کرک خه جبوی نوی خه بخوازه دکاره یونتیجی آنجی روبر پیکانه بخوازه امتکارن جوان را بشینن کتاب آمد دیا کتاب ایل داره هانا جهیلا و کتابا جی پیکانه و کندزانن پیشبرک چکر بو پیشبرک ده و کتابا بو کتابا یکم جهیلا حجوی مستو و هاتیه نویساندن رومانکا زمانکی خاش و به کردی هاتیه نویساندن رمان بحثا جیانا
insan Kurd ku ji gund û memleketê xwe derdikevin diçin bajara û serê wan da çi tê hinek behsa wê dike. Hinek jî behsa Hecwê Mistû behsa gundê xwe û gundên Qirşehîrê dike. Bi vî avayî roman eger kes bixwaze vê romane jî bixwaze em dikarin ji wan re jî bişînin pirê bikin û ku me va gotin çin de em ê vegerin ser mijara xwe ez ê Pirêz Seyda Ahmed Sadolê bînim ser ekranê. Pirêz sê millet bi xêr hatî bername Pêkan TV. gelek sağ olun. Xuda ji we razî be. Xuda alî karê we be. Şeva we jî bi xweşî be û silavê xwe gelin bo beştevara tevahî dibin. Em spas dikin mala tava. Seyda wek me danasînê de jî gotibû em îro bername me li ser dîn diyanetê zêdetir li ser hedîsa ye, li ser mezheba û li ser tarîqetê ye. Ez dixwazim destpêkê vê bipirsim. Hedîs çi ne? Çawa hatine berhevkirin? û tu dikarî hinek ji me re wisa Kurd behsa wê bikî ji kerema xwe. Bi rastî hevalê hêjayî birayê delal pêxemberê Xwedê heta li heyatê bûye ku jiyana xwe hê qot nekirîbûye. Tu wextê pêxember sallallahu teala aleyhi ve sellem da hedîs tu nebûne û hedîs jî ihtiyac pê tu nebiye. Sebeb çi? Pêxember dibê men ketebe enî şeyen gayril Qur'an ve men ketebeha feyahriqhum. Di dijî Qur'anê da ew kesê tiştek nivîsî binihêrin ku eger Qur'an bi xwe nebe hedîsekî ku bêjê ew dijî Qur'anê be ew bisojin. Yani ew ne hedîs e, ew ne gotina Xwedê ye û ne gotina pêxemberê Xuda sallallahu teala aleyhi ve sellem e. Piştî ku pêxember heta li heyatê bû me got hedîs tune. Piştî ku pêxember wefat kir û pêxember bi şeklekî çawan trajedî piştî wî ku malbata pêxember temamîle soykirin kirin di Kerbelayê da û gelek musîbet û gelek tiştê mezin anî. Lê belê piştê 320 sal piştê pêxember bi milyonan hedîs çêkirin. Bi milyonan, bi tiran, bi kamyonan hedîs çêkirin. Pêxember dibe eger tiştek ku min gotibe binêrin. Eger di Qur'anê da hebe ew tişt rast e. Eger di Qur'anê da li hemberî wê hedîsî ayetek tune be iftira li mikirine ew hedîsê meksûb ye. Ve hedîs 307 wextê Ebu Bekr û Ömer da ew jî nanîne ber hevdû sadece ji pêxember hatiye riayetkirin got pêxember gotiye. Ew 300 hedîs jî ji wara gotine hedîsê tewatir û qudsî. Ewana jî bi wan hedîsan ayet hebiye. Lê îro bi milyonan ew kesê desthilatdar, ew kesê ku bi navê dîn şwara kiriye sermiyan, şwara kirine pirtûk û pê xelkê bixapînin, bi navê hedîsan cem'a hedîsa kirine û anîne hatine. Heta piştê wefata pêxember, piştê ku malbata pêxember Kerbelayê şehîd kirin, pere didana Ereban digot bêjin pêxember di heqê vî qebîleyê da medhê wan kiriye û hedîs û bi çîrok û hekaya heta îro jî xelkê dixapînin û xelk tê xapandin. Lewra ew hedîsê ku îro nava Müslümanan da ye bûye bela ji bona kuştina însanan, bûye bela ji bo tundekirina mafê hiqûqê însanan û belakî gelek mezin e. Lazim e ki em tevavê însanan êdî şiyar bin. Qur'an madem ki kitaba Xwedê ye dibe wema yantiqu anil hewa in huve illa wahyun yuha. Ew pêxemberê Xwedê tiştek ji ber xwe da nabe eger ku emrê Xwedê pê ney. Peko ev hedîsê tanê bi milyonan çêkirine li hember dijî însanetiyê di destê dagirkeriyê sîstemê siyasî da hatiye bi kar anîn ji bo kuştin û tundekirina mirovan. Ez dibêm gele em li ser vî gelek girîng biseynin û em rin jî bibînin ji bo ku em milletê xwe şiyar bikin êdî gelê me bawermend jî neyne xapandin.
برای دلال تو ناخویی از نهاتم سپاس کنی سیدا از نهات خواستم بپرسم صحیح حدیثا چاوا پیوان دانه يعني پیوان آوان چیه؟ يعني او حديثي كو صحيح با اگر بي آيات ورا بوي دليل قرآن هبا او حديث صحيحة اگر بوي دليل آيات خودي تنبا او افتراية او افتراء هاتيا كرن لجواكو او لطوبل بي لازم اكي كو اموانا باش فير بك ايرو بمليون الحديث هي ده حق جنادا صدا صد افتراء البيغمبر كرنا وصدا صد او حديث تراوى تحقي الشريضة بحزارا حديث هي خديد بي ولا تقربوا حدود الله تلك حدود الله ولا تقربوها أبا سنيري خديه نيزيك سنيري خديه نب لبليت وان حديثا ضاد بي لا حدود في الحرب تحربي دا سنير تنه ولا فيه زنية تيدا زنا جيتنا قالوا اب حديثك وبشتي پیغمبر دركتنا دجمنتيا مروفاهية وإنسانتية وحقي وحقوق ذكري لازم يكون أم إنسان بالشكل كي جرين وبالطيبات لسروان حديثا بسكنن جبوي كوانا إدي جالي باورمن بين ناينا خاطاندن لورات رجالاتا نافين دا اب حديثك وتيروك وحكاية جبوي كشتنو إمها كرنو وآسملا مروفاهية وآنينا بكار آنينا ودجمنتيا إنسانا ذكن لازم أكي أم لسروي بسكنا بنرى خذ الله عز وجل بالقرآن ضاد به وقل الحق من ربي بيجي حق يا خدايا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يكو حسبك و باورمند به إيمان بيني يكو حسبك وببا مشرك إنكاريا خديجي كه تفرد هر كس آزاده لبلد حديثك إلو تشكرنا لدجي في آيات خدي دبي إنسانك كو مؤمن نبا جلاهم بكش إنسانك كو مسلمان نبا جلاهم حق جيان ندني وانا بهر تمي دار زينن وجوانا حس نكن ريها بالتيا ونكن دست خاندنا دست وان بوان تيروك وحكايا ديسا سورة يونس آيات نوتو نهيداد بي ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا اگر خدایت ببیتا ود زکی عرضه دا تمام انسانا و باورمند بیا افانت تکره الناس حتى يكونوا مؤمنين قيت زورباي لسر خلقي اي محمد تبزوري خلقي بشور وبكشتن وبطالان بيني بكي بالديني يعني خدي اوي يتكي ندا تو پیغمبركي و اوي يتكي تو باوري كي داجي نينه او باوريا امر كشتنا انسانا تيدا هبه و بزوری ولا سر باوریات یان دینیت او حدیث کو چکرنه کو دبه تو پنج وقت نمیج نکی توش دین درته یان تو بچی نان ازدیا بخوی حرامه یان نان یهودیا بخوی حرامه یان تو مرحباتیا بدی وانا حرامه از به آیت سوره مائده آیت 50 خدا دبه ما تشتی حلال جوارا او جئال کتاب را حلال کریه تشتی وجی جوارا حلاله خارنه و یه واجی جوارا حلاله اگر و امام خدا آنی به لازمه که کو انوان چیروکه کو دجمنتیا مروفا دکه بوان حدیث گو پیواناوی قرآن نینه لدجه قرآنه لدجه پیغمبره اوانا امج خلقی را به اواکی راست و به اواکی گرینگ بیشه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء هداية لسر پیغمبران نینه هداية يا خديه خدي كي حسبك هدايتك وكي حسبك دبا دلالتي ايقو وقت وصانه دمك او حديثي قو ايلو تشكرنا حق جياني كونادا مروفان دجمنتيا قرآن خدي جيدك لازم كي اوان حديثان ام جنادا حديثا درخيلن او حديثي قو بيواناوي بقرآن با بآيات خدي با او صحيحة او ام بهلن لبالي او سيصد حبا
ایرو به میلیونان حدیث شکرنه لدورا وی 300 حدیث کو تواتره به میلیونان حدیث شکرنه گله اموانا به اوکی لزگینی جنابا گلت باورمند مسلمان درخینن جوی کو ام بکان توی ولات خانه دا بجیانه کی برومت بجی راستی اوه سپاس سیدا پرسا من دبردا تاگوت سيد حديث صحيح يعني حقنا خير جواب مليون حديث أنا وقت إنسان كي مسلمان باورمند إنسان كي كو خالص مخلص ये वाना चावज हर दर्खिना يعني चल لازم أكون دبردا أو دكوا در پرسیاری دکوا سر عالم و دیندار و ملا و سیدایا چیه دبردا همه چاوش هف درخینین کو او حدیث صحیحه او نصحیحه yani insan بلا اوی ام باش فیر بکن امتا پیغمبر عالم تو بلا ایدی برجوانی و آبوری خواب دنه عالی کی و خدمتا سیستم کو حدیث شکرنه جبونا کو کولتیا سیستما بکه لورا خدید الله عز وجل دبی د سوره اعراف آیت 107 ششید دبی اوان کسی کو ببه کوله جبوی سیستما حق نبیجی گوتنا من بشکلکی وقت تیروک و حکایا جخلقی را بیجی و بخیسته خوده بیجی خوده گوتیه مسئله وان وقت مسئله کوچکه کتب سرداجی دچی دوی خادرتینه هلکه هلتکه و تو پشتا خواجی دده هلکه هلتکه اوانا با آیت خوده دروادکن ونی لازمه کی عالمی که هم بیجن ام عالمن و امته کی زاننن ون بین با هفدو راستیا حقی جبونا خوده بیجن جبوی کو ایدی گل نینه خاپاندن بوان تیروک و حدیثان به میلیونان انسان تینه کشتن به میلیونان انسان مال وانته کوچبر کرن ولات وانته اشغال کرن انسان یک یهودی حیات چرا نتاتا دیستاندن انسان یک خریستیان کلیسیت وانتات نخراب کرن انسان یک ازدائی حیات ندانه انسان یک سوریانی انسان یک کلدانی بوان تیروک و حدیث و اسباب نزول قرآن کوفیر نکربون حق کشتنی دادا حتی ملایت می بری بنظانی دگو او کسی حبج یهودی خریستیانا او ج سوریانی و کلدانی او ج ازدی و علویا بکشه دچه جنتی و مال وانجی جوارا حلاله اوان بوان حدیث تیروک تب موجوده ام بچه دکان وانا زلال که گله عالم می مسلمانا اگر بین باهب بلا بین باهب گونین باهب جی جواکا اسلامیا کردستان خطاب اوی گو 40 میلیون کرده گله اموان کتاب گو بچیروک و حکایه و بوان حدیث قریج و گمار کو جزینیتا اموی و عباسی و مروانی و عثمانی و عثمانیان و وانا حاطنه کتنه نواوی گله اموانا درخینن با آیت و به دلیل که زلال نشان تمام عالم جهانه با جبوی که هر کس بزن به حق حقوق اوه و عدالت اوه او حدیثه کی پیواناوی گریدای قرآن نوه او حدیث نینه او حدیثه که دجمنتیا قرآن بکه او نیار خوده و نیار پیغمبره لازمه که ام اوی زلال بکن زلال کرناویجی به چه شکل دبه گله ام مسلمان پروردیا دینه باش پیر بکن جوی که ام نینه خواپاند او پروردیجی ام به چه دبینن بزانستبونیا معنا قرآنی لورا کو معنا قرآنی ام باش پیر بکن ایدی کس نکا مبخاپینه کو ام معنا قرآنی باش پیر نکن بوان چیروک و حدیث و حکایا و جماعت و توپمه گو کرنه ناف امت پی خلقیت خاپینن و به 1000 سالا جی و دوام بکه و ابقت دعام و کشتن سببیتاوی او ملائک و بونه کولج و سیستمان گناهکار و جزاکار جی او ظالمه سپاس کنی سیدا ام در باسی مجاره قدمن مجاره مذهبا و يعني ياكو أجد زانم از هناك معلومات هنا بس وك أوكنا قلتنا 4 مذهب هنا و 4 مذهبنا حقن
ليش دوبا مديت وما خاند ام دبينن هناك دبين بينج هناك دبين بانزدا تتكاري هناك جمرة شيروفا مذهبا بكي شما مذهب هنا شما بسا چارن شما بانزدانا سبابا و مذهبا درکتنا مذهبا چبو و چیه تتكاري جمرة هناك محصوي بكي مذهبا بكي حواله هجای درد مگل گرانه درد مگل کی کور و دوره ام دبن مذهب حقه کی گوت یا مذهب حقه یکو بیجی مذهب حقه گله دلیل کی به مثبت با آیت خدا بینی ده تو حدیثک پیغمبر دا یان ده تو آیتکی امر خدا دا بسا حقبونی مذهبان و بسا مذهبان ناک صادجه آیت خدا اوی اشارتی به اوکی آشکار نشان مدایه سوره انعام آیتا 159 دبه ای پیغمبر من اوان کسی که دینه شخوراده که حزب حزب جماعت جماعت مذهب مذهب طریقات طریقات اوانا نل سر دین خدایتنه خبر خدایت جی جوان هیه و وانا ان عذابکی شدید روژا قیامت داشی ببین ام مذهب داگرکریه که مالباتا پیغمبر کشتن و دین پیغمبر بمبکرنه بنی تقاندن و حقه و راسیا مالباتا پیغمبر گو کسک فیر نکه مذهب پشت پیغمبر او جماعت کو جبونا اقتدار خواه بکا پی بمشینه به اوکی کولتی و به اوکی کو پی بکاره سیستم خواه قریش بمشینه اول مذهب اندر مذهب ای گلی برا در خصن ادبی اختلاف الامتی رحمت یعنی تنبرا امت دا شر هبه قرین هبه جماری هبه کشتن هبه تالان کرن هبه به رحمت او مذهب کو اوی رحمت بزن به جبونا کو سیستم سر پیا ببینن جبونا او داگرکریه خورا سر پیان ببینن گلک مذهبا چکن چار حب مذهب سنی چکن چار حب شعا چکن چار حب ظاهری چکن دو داودی چکن سه سلبی چکن یعنی کی گوشتیش خورا مذهب چکریه ام مذهب تانیجی تبنگاه خدا هر کسی لگور خواه شخورا گرشه چکریه دوی گریشی دا او دبی یا من راسته دین اسلامی جه حقیقتا حقی و جه عدالت دور کرنه جه قرآن دور کرنه کوله جبونا جواکو جماعتی ادخاصم که اسید شارتش لبان مذهب تا چه آنینه ده مذهب امام شافعی دا دبی اگر سلطانیته پادشاهیته یعنی او devleta kotute da dijî hevserok komerî wî ya xud başkanê wî eger taqî be eger zalim be eger diz be eger gunekar be û eger çi dibit bila bibit ku tu li hember wî müdaxile bikî tu bêjî eva diz e yan qirêj e yan gemar e ku tu bimrî tu ser dînê xudê namirî tu ser dînê cehaletê pêşiya Muhammed putperestim. Gelo emlê binirin o tefekkür bikim. Ew mezhebê ku evî gotiye aniye kirine nava kitaba o bi sedan hedîs jî bibîra kirine çîrok anîne dibe. Ku hûn bibine kole ji bona sîstemê devletan û ji bona desthilatdaran û dengê xwe nekin. Gelo çi qasayî bingava vî heye. Oysa Xwedê Ala azze ve celle dibe وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَّمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارُ Mela xwennedne bawan kesê ku zulmê dike bi zulma wan zaliman wa jî hûn dişawitin di cehennemê da û hûn ebedî di cehennemê da dibînin. Sebeb çi? Hûn bûne alîkarê zalima. Zalim çi serokkomar be, çi serokwezîr be, çi yöneticiyê biçûk be û çi wê mezin be. Kî ku alîkarî û dengê wan zaliman bibîsê li hember wan zaliman bertek
نده نشان دائین او جی ارتاقی وی گناهینه و او جی دوی ظلم و ظالم داد شاوت مذهب امام مالک دا و حنبلی دا دبی پادشاه گلت جرا اطاعه بکی چندان کو رعایت حقی جی نکن کون اطاعوی نکن اون اطاع خودینا یعنی سمحشا او سیستم دا قریش او رادیکار شاش و جماری او به اخلاق کل سر روی عرضه جبوی برجوانی و آبوری خواه بیه اقتدار جبونا انکار و حقی مجرا دکنه کوله او مذهب مجموعه دکنه کوله او لهمبر و قریجایی وان مذهبان جی کولتیا کو آنینه به اساس لازمه که ام حقی بجی لورا مذهب وانا جبو برجوانی آبوری خواه چه کرنه وانا جبو کو تسلیمیت هوا چه کرنه وانا نجبو حقی و عدالت چه کرنه مذهب امام حنیفی بتنی لهمبر زندقیا دجمنتیا وان سیستمان هاتیه اویجی زهیر کرنه نوه هنگیب دانه کشتنه و 85 حب شبک سری دانه و پشتیوی دو حب بقیتوی که دجمن نبیه کوله سیستمی بیه ابو یوسف ابو محمد آنینه لسر کتاب امام حنیفی شیروبه کرنه گوتنه ام لسر مذهبی وینه اوجی دبی سیستم دبی قائم به حقی و قائم به حقی نبی یعنی دولتا کو ظالم بشی و عادل بشی گلت تو لهمبروی دولتی دنگ خواه در نخینی که تو دنگ خواه در خینی تو آسی کسی آسی دبی ارهابیون تروریست کشتن آوان حلاله او جبونه کولج و سیستم جبوی برجوانی و آبوری خواه چار حب مذهب جی شعاه هیه شعاه جی جبونه کوپه بسر بکبل برجوانی و آبوری خود آیری مجوی و آیری آکدا لهمبر سنی هم بکا بکار بینه او جش خورا مذهب چکن نها جمش تراد به سنی مذهب سنی آلیکار یزید آلیکار یزید کره معویه تجمن پیغمبر معناوی اوه لورا دو قرآن دا سنت و جماعتونه دو قرآن دا شورا هیه شورا معنی چیه؟ با آیت تک سوره کی نام خوش شورای استشاره کی لهمبر ظلم ظالمه لهمبر ظلم سلطان دیکتاتور و فاشیست خلقی ده کجه ولات خلقی اشغال ده که فتنتید کرد که خونا خلقی مال کجه دولت تی توب کرن جرا تی گوتن مال بیت المال اوی مال بیت المال لخواه و لهوال خواه پیشکش ده که ناده فقیر و فقرا لسر متوان فرزک و اموانا لهمبر وان در کبن لیولی وان مذهبان جبونا کو املبر وان در نکبن شخورا او سیستما چکریه جبوی کولتی و بلنگازی و بیچاری مؤمنان لهمبر دجمنتی پیغمبر و نیار خودی بکارور آنی سپاس سیدا جبوی و شروعات یعنی گروه دما کو مدزانی کم زارک بونه هم تشون جم ملا جم خوجا دگوتن چار مذهب هنا هر چار مرجی مذهب جی حقن و چاقه من حتی به روژه دمکی اوا مبوسا او کریه خاندیه مبوسا دیتیه اوسا گوتنه و ایرو تشتگیده بیجی و از بین میلیون مسلمان لترکیه و به آوایی دزانند بیجین چار مذهب هنا چار مذهب حقن زانم مالا امیرو چاوا بیجین چاوا بکن بس تو بیجی تانه قرآن ابکه یعنی دلیل و گرگم گور و حرکت بکن یعنی کتاب کجمه راحتیه لبا خوده تورات زبور انجیل قرآن اوانا امی اساس خورا بزندن و پی عمل بکن اوانا اساس یه دیگه با خوده نیم جو کیسه خلقه شتی کو سرمیان خلقه به اگر کو ایجا سیستم لوی اقتدار به یکی مالباتا پیغمبر کو تب کشتن لگور خواه سیستما چکرن و مذهب و ملای کوله کار آنین جبونا وی قاسی لازمه که کو ام ایدی حقی بیشن وقتی ام حقی نبیشن والله ام خوشید خاپینن خلقی جید خاپینن گلا جید خاپینن وزین ها سه چار ملاحب میبگو تا کاد که جان آیتی داد به مذهب حق تو خیر آخوا حقونی ها مذهب اجمرا بیشه
کو بصدان سالا و برا کریه مخاپان دیه کو مذهب حقه ادبیم یک مذهبك نه حقه نه مذهبك جید گور قرآن هي مذهب عام كتاب الله كتاب الله كيجانا توراة الزبور انجيل قرآن ابانا مذهب تدا ريا خود بيني تدا حقيت بيني تدا روناهيت بيني او قرآن كو اگر ديكتاتورو او كسي ظالم جي شيروبا كرم بمعنى خوا قلم لويجي برن يرو دو قرآن دا جي قلم مسألة هي جمعنا ويدور كرنا وك سيستما معنى كرنا قلم وناجي سر لكولين بن ام وانا شاشتيا كو لغور خوا معنى كرنا ام وناجي لغور اساسي نزول اسباب نزول قرآن معنى واطي ام لغور سيستم اوان ملايد سيخور يانجي ملايد كولا يانجي دين كوبونا تجار الدين في خلقيت خابين لغور وان ام معنى وان بيجن فايداوي كتاب خوديجي جمرات سپاس سیدا از هنک حنکیج بیجم کرمانجی مج بیجم والله ما پر کرمه دام به چنگ خاص چون بر گوتنا و چون بر خوجه و مدو جاره جو قرآن خطب کر هنک تشتی سر متابله بونه ها امی بدن آلی بگید پر سامن ادن تکیلیا مذهب و اقتدار چیه سیستم چیه یعنی و مذهبانه هم دبینن هنک سیستم را گریداینه اولادان را گریداینه گربه پیش داد کبن گربه پاش داد مینن چیه یعنی مذهب کجان مذهب خیلی زیاده نیست که سیستم آده که حواله هجایی برای عزیز مذهبان سیستم مذهبا چکریه اگر سیستم خورا ننگو پیا چکه و دستا چکه ویل گور خواه چکه اگر لگور مالباتا پیغمبر لگور قرآن حتویا چکرن و سیستم مالباتا پیغمبر نکشتن از ایتشتاک دیجی برابیش گلو پیغمبر بسوی قاسی حتیا کشتن یعنی برحمه خوده چوه بلا اوی سوری اشارتی کی برا جارکتی امدکارن پروگرام اکلی سر بی چک بلا ملایت مجی باش کوه دار به یکو پیغمبر کشتیه گلو تکلیه این اوی اقتداران وقت اقتدار امویان وقت اقتدار ابو سفیان کریوی معویه او تکلیه جوان یه خورترجی دستریجایان تسوی قصد پیغمبر ده هبیه آن وقتی که پیغمبر کشتن سه روز جنازه بر تاوه ما جوانا اقتدار چون کی به خلیفه کسک نه سر جنازه پیغمبر پشت سه روز شونا جنازه پیغمبر دفن کردن به 16 مرد سالک بیشتر از 100,000 انسان به پیغمبر بده خود رسی کرد گلو چلی هات او پیغمبر عالم اسلامی بود که جنازه و سه روز مال عرضه و کسک نه به دزی هاتا و شارتن و اجبونا اقتدار چقا سایی خرسیوان و چقا او کلترا عربان ایرو که امدبین دینه ایرو که امدبین حدیثه ایرو که امدبین پیغمبر گوتیه افترال پیغمبر کرنه او کلترا قریج و گماریا کش عرب هاتیه پشت مرنا پیغمبر به میلیون آنینه کرنه و کتیبت نه و ناوی پیغمبر دانی نسری ناوی ابی هریره دانی نسری ناوی عبدالله کره عمر دانی نسری به هزاران بخاری و مسلم و ابن ماجه و ترمزی و نسائی وانا چکرنه به شکل کی و طیبت خلقی خاپاندنه گلو ام ایدی ابی نابیده اوی اقتدار چکریه بان مذهبان می البته که اقتدار مذهب چکریه مذهب راتمه کی که خدمتکار اقتدار آبه خدمتکار دستالتدار آبه که خدمتکار نبه جیانوی قوت دکن اگر بیناوا نبه ایرو دیانت ایرو جی وک دیانت باشقانی ترکیه وکی تمام دولت اسلامی گریدای اقتدار نه اگر روزه کی لگور اقتدار نه آخرین حیاتوان بداوی دبه مسئله اوه یعنی مسئله گریدای وان بخودی و بحقی نینه براستی اوه سپاس کن سیدا حواله که من دپرسه دبیجه ایرو روشبونا منا دبیجه هنک دبیجه گناح پیروز کرن روشبونه رببره که مایه و بخواست گو از سیدا بپرسم مگو والله دید زن کیف آتا بیجه نها نویساندیه
eğer kari tişteki bêjî kerem kir. Ama ha Kurd bejin çünkü em buna rojbuni kemrete de mesele faham durdukları. Rojbuna ul piroz ve habuna ul dünyayı kefhaşiye rojaki piroz kumru insan kudet piroz çekiriye لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم خلق إنسان خودت أن تشتا بيروزا çekiriye az rojbuni avcı piroz dikim eğer tişta harami o nakancı tedane be piroz. Evet çağa em jî bêjin rojbûna te pîroz be birêz haman. Seyda tiştekî di rojavê de tiştekî aktûel e îro li Tirkiye tarîqat girêdayî xenîzîkî sîsteme dikin û sîstem wana diparêze û sîstem wana mezin dike girseyî dike em dibînin li tenê li Tirkiye ji ber ku em Tirkiye dizanin tarîqat çêbûne tarîqat yanê bi kurmanciyê me dibêjin wek pîvan dera meydanê dikevin çi ye çima dînê îslamê têre nake ku diçin tarîqat çê dikin mala çê dikin dergeha çê dikin em ê vê çawa ew bikin çawa şîrove bikin em ê çawa tu dikarî ji me re hinek ji kerema xwe vê jî şîrove bikî. Yani sosyolog برای علی شریعتی gelek işte girîng dibe. Dibe eğer din ji bingeha Qur'anê dûr bikeve din dibe afyon. Waqtê ku din bû afyon tu carê vî dînî jî bû kolejbûna sîsteman wê terîqat û cemaat û hizb gelek li bingeha xwe tov bikin ji bo bika gela bikine şeklî insanetiyê derxînin bikine şeklî heywanê bikin kole ji bo sîstema. Eva daxwaziyê sîstema le. Terîqat mena rê ye. Madem ki Erebî terîqat mena rê ye. Xwedê jî di Qur'anê da dibe lehum necdeyn rê we du ye. Yek rêya Xwedê ye westaqîm kema umirte ku rêya Qur'anê ye. Yeka duyemîn jî rêya xirabî ye. Rêya fitnetî ye. Rêya dizî ye. Rêya xapandinê ye. Rêya koletî ye. Rêya putperestî ye. Terîqata îro putperestî ye. Putperestî ki gelek girîng e. Lewra Xwedê ala dibe fezekir innema ente muzekkir leste aleyhim bimusaytir. Ey Muhammed miteşandiye ku tu nesihat û tawsiye li insanan bike. Tu zorbanî nî ser kesî. Tu kesî bixê cennetê bi cehennemê cennet û cehennem yê tenîne. Leyse aleyke huda. Hidayeta kesî jî digeltenîne. Welakin Allah yehdi men yeşâ. Xwedê kî hes bike hidayet dike û kî hes bike diçe delaletê. Muhammed çe ser apê xwe Ebu Talib. Dibe ya emî Ebu Cehel û Abdullah kurê Ümeyye jî bar. Wê çaxê nexweş bûye apê wî jî înkariya Xwedê kiriye. Ve inkariya dînê Muhammed aleyhisselam jî kiriye. Diçe balê dibe ya emî kul la ilahe illallah. Dibe sadece bêje la ilahe illallah. Muhammed Resulullah jî nebêje ev kelime belki te xilas. Ebu Cehel dibe etergibu an milleti Abdülmuttalib. Qeytiş dînê kalikê xwe û babû kalê xwe diqetî tê ser dînê Muhammed. Müddetek sekinê dibe ala dînê Abdülmuttalib. Yani ala milleti Abdülmuttalib. El ser baweriya Abdülmuttalib. Peygamber mahzun dibe tê mala xwe Sûre-i Qessas ayeta 5-6 berjêr dibe. Dibe inneke la tehdi men ahbebte welakin Allah yehdi men yeşâ. Ey Muhammed yetişi hasbiki tu nikay hidayet ki. Hidayet ya Xuday te ye. Lebeli îro dibe ew kesê şêxê wî tune be tu cehennemê daye. Îro dibe şêx vekîlê Xwedê ye. Îro dibe şêx depremê emir dike ji welatek binanê Manîsayê defe dike di şehînê Kurdistanê ew şêxê zalim pê Kurda dikuje. Îro dibe şêx tu çe Qebrîsê li Qebrîsê û çav xilas biye mazotê wî pê ewan mezlûmê Roma dikuje. Îro dibe şêx çiwek Qoray aylê kî kiriye aylê Amerîka kiriye. Dîktatorê dünyayê zalimê dünyayê alî kiriye wan feqîrê dî kuştiye dibe şêx kiriye. Waqtê şêx ew qa zalim e
شيخ وان وعبد القادر بو عبد القادر ببكرنا بني تربوي راكرنا حوا بلا خب باريستا شما نكاري باريستا اي قليبرا شاي نخشبن كو امديرو كاوي درين يكو انيه كريه بلا جبونا ولاتي كردستاني او طريقه وي جبوي خاطاندنا كردابي جبوي كردا بكنا صوفي تيجي پیغمبر دبلا تقوم الساعه قيامت رانابه حتى ليخرج من امته اسمه صوفيو حتى امته من طائفه رانابه ناوي خدانين صوفي او الشيخ او الطريقات قيامتها امته من رانابه يحلقون رؤوسهم ويرفعون صوتهم بذكر الله دنگ قراتكن بذكر خدي الله الله يظنون طريق الابرار او ناس دكن ريا والراس بل هم اضلوا من الكفار رياضا شيخ الطريقات وان جماعات تانت قريش والله دبي دلالت يشعقون كشعق الحمار دبي زيقه وك زيقه كرايه وعملهم عمل الفسق عمل واجي عمل منافقيه او نباشي او جهالتي او قريجائيه ينازعون مع العلماء دبي نيارتي دكن عالمان دبي عالم امن جما زيدا كسك نزاني ام بنا الچي نبرا خودي او نبرا پیغمبر او نبرا عرش و جهنم دبي وهؤلاء اهل النار دبي وما اهل جهنم ليست لهم ايمان بالمنافقات ويعجبون في اعمالهم تجواجي برسبكي هر كسك فرازيه تو طريقات ديجي قبولنا اجا قال لنا بين قراني سوره آل عمران آيات 80 دبي ولا يتخذ الملائكة والنبيين أربابا من دون الله أن يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون والملائكة في خنبرة نبرة خديدة واسطة بزنب ونت جهنم إذا أبدي بشوط بشتكو هو إمام خدي آنية خدي على بي يا محمد فلا تدعو مع الله أحدا لأكونن من المعذبين تدي قال خدي قاضي ملائكته قاضي في خنبرة جيبكي في جهنم إذا إذا إدي درج ملائكته في خنبرة جيبردانه قلت بس شيخ بكي دبي شيخ خاطئة إشارة خلاص دبي أم كلب مال الشيخ أم طريقاته حزبك ودولتك بأواكي سيستماتيك أنيا كريانا قال لي كرد وقال لي مسلمان جبويكو إنسانا جو حقيقتا بنجها مروفاهية وبنجها زانستي دور بك أمانا كابوسن بلان تنابا عالم الجهان ده وفانا تجاوزجي سابق ذهنية قريشة أي قالي برا بني كتابكي تصوف دا دنويسي أو كتابة تصوف دا دبي كتبي چي مالا خواه تو شيخ يان باجنكا خواه يان باقيزا خواه تاضي بيني كتبي جي شيخي تو إنكاريا خودت كي أو شيخ نينا شيخ فكريا شكلي تشتك دي خاطئة أوي تشتي دكا جبويكو تا امتحان بكا يعني او امتحانا وناجي امتحانك بخيرتي وبناموسي جو خلقي راتبين وبأخلاقية كو إيرو الدنا مشاندن بناوي الدين او طريقات وحزب تاني كولي سيستمانن و سيستم جي ببان طريقات دكا بجي چمكي جي انسان زانه و جي انسان كو مجي وانتخابت سر حقي جوان تترسن دبي بلا اوانا هبن بلا مجذوب انوانات كارم خابينن اوانا جي سيستم وانا ايتمشت که بردن اوا ملتا جبور پی خلقه بخابيني وقتی سيستم دي پچکه کی خورد بو پوزه وان تشکيني اجا يكي دي رات مسألة أبا سپاس کنی سیدا يعني تقول شيخ قوتية زرزلاهات من شان كردستان ولات كردان بلا بخودي ملي ما وسيدا ما يه خلقت شاترن مدرسه خواندن بلا اوج بشرن جي كيدن نشرن جي تدارا ام ويناكن كرد ويناكن اوا هر خاپاندن هوزان بناو دبيجه يعني پرسا کو از بپرس پیراج گریدای جبر کو ایرو اختوال تاریخات درکتیه و خلقه دخاپینه و دست دریجیه چوکه زاروکه بچوک دکه و اوجی داره اوکه که داره میدانه کد يعني اگر
وساب سیستم چابا مساعده ده وانا ترکی دبیجیم پالازلمشت که یعنی وانا مزن که اجازه ده وانا ام دبینن خودی مال ملکن خودی تلویزیونانا و بنا نیو دولت هندر دولت دا چاوا دبا کو سیستم وانا اجازه ده وانا کو او قاس مزن ببن yani devlet bir acize ku nukara dini rast bida nasandın u halki agahdar bike u devri tarikat dike tarikat jî pe ji boî bercewendî xe ji boî xe hem xelkê dixapînin hem jî em bêjin İslamê bi avakî nerast didin nasandin. حال جایی اوانا جبونا سیستمی ان سرمیان هر گرینگه و احتیاج کوانا گلک مزن بکه کو اگر اجازه ترسا اوا تفسیت که یکی دی مزن بکه احتیاجی دولتان به دین تونه احتیاجی سمسار دیناجی به دین تونه سری دولتان و سمسار دینجی لبکی علاقاوی به دین ایمان و اخلاق نینه sadece به اوکی یوبازی و به اوکی به اخلاقی خلقات خاپینه و گلات خاپینه اگر کو اسلام راست هبیا زمان انسان کوته انکار کرن انکاریا خوده تکر اگر باوری کی راست هبیا کلتور و چاندا کسی نتاتا انکار کرن اگر باوری کی راست هبیا دوی لا اکراه فی الدین الدین دا بزوراکی تنکا یکی بینی سر باوری خواه اوانا به اخلاقینه و ظلم و نه اخلاقی کی زم گرانه کل توپلم و انسانات کرد دوی من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جميعا اگر تو نفسکی به حقی بکشه هر وقت تمام انساناتی کشت ایرو وانا بوان سمسار الدین بوان طریقات و حزب خواه نوت هزار مزگفت دا فتوا دادن جبوی کشتنا زمان کردی و کرد زمانی وره انکار کرد جبونا کشتنا آسوری و سوریانی و کلدانی و ازدائی اب به اخلاق تانی سر ناو دین دکوین خونا خلقی لیبلی جوان را دین راست کرنای چما کو دین راست هبه herkes azad وقتی azad bu dizi çenabe وقتی azad bu خیانت çenabe وقتی azad bu milletek xafran او millet azad tnabawi da zulüm inkar fitneti خیانت destrejiya tükesi çenabe iro sistematik ve eveki sistematik pişti ev hükmeta kodbe az İslam ve AKP ko iro hatiye eva 18 sale دهندری 18 سالی دا 13765 حب زاروک هاتنه تجاوز کرن او زاروکی که هاتنه تجاوز کرن به دست وان انصارو به دست وان طریقاتو و دست وان حزب کوچه کرنه وقت رجائی جماری و به اخلاقی کرنه طریقاتو شیخ کرنه نوا گلا به شکلی تجاوز دکن و پشت تجاوز جی وانا محافظه دکن ایرو تو بنره او اسکری کناوی وان دانین محمد بناو محمد تجاوز زاروکت کردا دکه دینه پر قیزی که 18 سالی لکردستان لباتمان خو انتحار کرد گلو یک و دست خود در پشتوان او ایچ در باقانی یعنی باقان هندر کو دست خود پشتاوی در نایل روژک بچه محکمه اگر اسلام دینکی راست باوریکی راست اخلاقک راست هبیا ایرو اوی دکاری اوی قریجایی و اوی گماری بکرا دبی الناسو علا دین ملکی انسان می ایرو لسر دین پادشاه خواه لسر دین خوده نینن لورا یک وان منافقان هل بجری تی دکه سر ملتا و اوی جماعت و طریقات و حزبات چه دکه جبوی کشتن و تندکرنا انسانا اف ذهنیت دین تجمه پرسکی دین افلاس بیه
tiştek dînê êdî nemaye, dîn ji merce'a Qur'anê dûr ketiye, dîn biye koleyê sîsteman, sîstema çi bixwaze li gor sîsteman fetwa bidin, melayet bûne kole, ew mizgeftê ku îro bûne kole ji bona alema cîhanê, wan mizgefta da jî nimêj nabe û ew kesê ku bûye alîkar jî ji bona van zaliman, ew jî ortaqê vê guneyê ne. Varım ser ekranê. Mala ta beseyda em berva dawiyê diçin. Di dawiyê de ez dixwazim tu hinek ji me re bahsa medresên li Kurdistanê bes îro nemane, di dema xwe de medrese hebûn û medrese bi çi avayî dihatin bikaranîn, di medrese de çi dikirin û karî hinek ji me re behsa wê bikî. Evalê cay belkî ev tişta ku anha bêjim beltekî wê gelek ji min ra were. Em xwe nexapînin. Medreseyê Kurdistanê jî eger çenda bi Kurdî, bi zimanê Kurdî ders dane, eger çendan bi zimanê Kurdî axiftine, lêbelê yek ku medreseyê Kurda ava kiriye, dîsa sîstemê devleta. Ew sîstemê devleta çi yê eshabiya biye. Ew eshabiyê ku wek zêniyeta Ebbasî, wek zêniyeta Emaviya, atamayê xwe avêtiya Kurdistanê, medrese çêkirine ji bona ku milletê Kurd ji çand û kultura wan dûr bikin, bikine ümmetekî feqîr û ümmetekî ji çanda wî, ji kultura wî dûr bikin, bibine koleyê İslamê. Nema alimekî Misrî dibe el ekradu eytamul ümme. Dibe Kurd yetîmê ümmetê. Vana xapandine. Piştî wî Osmanlıya hatiye büyah kiriye. Yani büyah kiriye wekî özellikekî o bi navê özellikî jî ajanê xwe dîsa kirine. Medresa ti medreseyê da nehiştine ku Kurd bi ser bikeve. Dê bi van pîlan û qirêjaiya Osmanlî û Selçukî û Ebbasî û Emeviya jî dîsa seydayê di Kurdan mejiyê wan pak biye, fikrê wan ronahî biye, ji bona pêşeroj û çand û kultura xwe xizmet kiriye, gelek bedel dane û gelek zehmetî dane. Di îro da jî nehiştine dîsa ew medrese li ser peymana Kurdî bibîne, nehiştine li ser baweriyakî rast û pîroz bibînin. Lewra ku İslam hatiye Kurdistanê bi ewekî çîçek nehatiye, bi gulan nehatiye Kurdistanê. Wextê ku hatiye Kurdistanê bi hezaran Kurd hatine kuştin. Yani di yek hundirê heft rojî da 165,000 Kurd li Amedê hatine kuştin û ew Kurdê ku hatine kuştin 20,000 jî jinikê wan cariye û malê wan genamet birine çûne Şam û Helebê pêşkêşê zêniyeta Emeviya kiriye. Ew kesê ku evî dînî aniye, dîn jî ku kitap Erebî biye Kurda ji Erebî ewil fêr nekiriye. Wextê ku fêr nekiriye, bingeha heqîqetê jî eger yê zaniye avêtine zindanê, yê ku fêr kiriye kuştine, yê ku fêr kiriye ji medresa jî dûrkirine, dê bi vî temamê asîmile û îmhatkirina medreseyê Kurdistanê jî dîsa melayê Kurdan dest ji çanda xwe ji kultura xwe bernedan û di wan medresan da jî dîsa bûne îşiq û ronahî ji bona welatê xwe û welatê Kurdistanê jî kirine ronahî. Lêbelê dest hilafdaran nehişt ku Kurd, nehişt ku Kurd bi dilê xwe bi ewekî azad lêkolîn ser Qur'anê jî bike. Nehiştin ku Kurd bi ewekî azad lêkolîn li çand û kultura xwe jî bike. Çima dagirkeriyan evî bi kar anîn û îro jî tê bi kar anîn, em gene xwe nexapînin û kesî jî nexapînin. Xwedî ez zanim min beltek jî îro tê min dêbelê bila were ji bo ku em heqê nebêjin, em ê razayî bibînin. Qûlul heqe welew kâne ala enfusihim. Ku em heqê nebêjin çendan zirarê nefsa me jî be em heqê gele bêjin. Men geşena feleyse minna. Yek ku me bixapînê ne ji me ye İnsan nîne, ew kesî insan nebe, kî ku hatiye Kurdistanê me xapandiye, rastiya heqê ji me ra negotiye, bi navê zikat û fitra me xapandine. Dînê hên haniza dîn çi ye?
دین منا نصیحته اگر جی کی دا آشتی هبه جی کی دا سلامت انسان هبه جی دا گوون و امینتی انسان هبه لورا دین حاکمه اگر حق جیانش بوی توپلمک نهیره زمانی آزاد نبه و تدا چند و کلتراوی آزاد نبه باوریاوی چه خریستیان به چه یهودی به چه ازدائی به چه علوی به آزاد نبه که یک دورا بسا دینی بکه تو ورده شاشتی دایه لورا دین منا پارستنا عبد خوده جقریجایی و جتاریتیه احتیاجی خودی کسی نینه که تو سر یکی لیخی ستوی جکی او تو پزوری بینی بکی مسلمان تشتك قصة ديني مدى تنه لا أكره في الدين ديني دا زوريتي تنه تديني دا تبليغ هي وما عليك إلى البلاغ قرابة أوت التبليغ بكي قرابة نينة ولا تخلقي إشقال بكي شانداوي إشقال بكي زماني بكوشي حياة نادي وحق باورياوي تندبكي وبحزارة بكوشي قالوا اف مسلمان كدرو جلاتا ناوين دا دجي sadece günah Ezdiyaiya, günah Süryaniya, günah Ermeniya, günah Keldaiya, günah Aleviya o günah Kurdi ko İro Müslümaneci zamanı ütte inkar kırın, velatı ütte işgal kırın, bir tane civan vara pers kırın ve Xudi ona afke. Bila em şiar binidi. Em eğer bixazın dinek azad, gele velatek azad cimera. Fikru ramalek azad cimera. مدرسه ما آزاد هبونا ما آزاد بد باوری ما آزاد بد باوری کی چه بد بلا بد آزاد بد ادبم هر بشی یک کد زکی ارده داد چی چقا مخلوق همه کی بد بلا بد جیانا واجبو انسان پیروزه لورا او کسی جیانا انسان پیروز نزانه خدا ناز نکی یعنی خودی قوت و ناگیمه امی بونه قصاد لسر ناب خودی به شورا خلقیت کشن به دست مدا قرآن به دست مدا الله اکبر ام دکمن خونا خلقی اما تشتکی بی اخلاقیه و شاشتیه و کماسیه لازمه که ام اول خناس من عرف نفسه فقط عرف ربه یکو نفس خناس که خدای خناس لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم توپلمک حتی بخوا نگهرینه رب واجی و نگهرینه وما خلقتم الجن والإنس إلا ليعبدون خلق جن وإنسي هاتيا كرم وخداي خناسك ومخلوق خدا ناسك وقت تداري جي نازنكي كبري جي نازنكي دواري جي نازنكي دومز جي نازنكي حسبي جي نازنكي مخلوق خدا نازنكي إنكاريا خدا كسي إنكاريا خدا كالديني وچوان ورشترا بيشي كسي زمان من إنكار بك ولا تمن اشغال بك وچا خود پیغمبر مرا بشی شاشتی کیه گلم ادی بزن بد ام بگلو چیچکا نبونه مسلمان مبشور کرنه مسلمان او کسی تبشور کریه مسلمان تیشترا نگوتیه که اگر مسلمان تیشترا گوتا تجی مافی خود خواستا تجی حق خود خواستا هر کس دینیش بو بر جوانی و آبوری خود بکار آنی بو خودان دولت هر دولت تکیش خورا جماعت و مذهب و حزب چکب لمن کردا تنه بلنگاز هشتن و بیچار هشتن هن هاشی هم کرد شیار نبونه خودی عالی کاری مب خودی عالی کاری مب و خودی ام کرد شیار ببن دوردا گلک میوان هنه میوان هیجا از وگشت که صلافت کم از تایبتی صلافه کیج محمد جان شکر دشینم اگر کتو او کسایی از صلاف حرمت خج محمد نور شکر دشینم سیدا که هیجابو و ما چند مها به هفرا درباس کر سلاف مجی را بشینه و سلاف حرمت سیدا محمد نور شکر چند پرشی هبون ام گشتم بر داویه برنامه خجی و حوالا کی پرسیه بس نزان برسف بدید بیجه کسک نجات پرستی بکه دین دا اوکاوی چیه ام بیجن شیرواوی آنجی اوکاوی چیه يعني او كسي نجات پرستی بکه به اخلاق کسی به اخلاق لهم بروی لتواه عالم جهانی هاتیا بارکرن لهم بروی قریجایی گله جرا بیجن بس کو اگر جرا نبین بس بدف بتاني ام بيجن اوان نجات پرسته و امجي
تدا بجین آلیکاریا وی بکن ام جی ortaği وی گنی ortaği وی خطایی حقیقت اف سپاس دکنی ام گهشتن بر داویا برنامه خه وک پیکان ام تخازن مهک جارکی آنجی هر جارکو درفت چه بو لسر دین دیانت برنامه چه بکن وک هونجی دبینن وک سیداجی جمرا نرخاند و شیروه کر حوزه داری احتیاجا انسان ما برنامه بوی آوای هنه امی یک جارا سیدای هجا و کسی دجی دعوت بکن کو هنک انسان ما جی فیده ورگرن جی سود ورگرن سیدا ام گلک سپاست کن بناوی پیکانه و پیکان توی کون بون میوان برنامه ما بریک ام داوی بینین تو مساجت هنن تی چی بیجی جی انسان مرا اجی اوی دویم که لکی جان ولاتی به جبون تندرستیا و کرونای بلا خواه بپارزی مالباتا خواه بپارزی اهل خواه بپارزی و خدا اوی بلای جی تمام عالم جهان بده را کرن و خودت علا آلیکار گلی می کرد به و عقل سلیم بده ما یکی تی اتفاقا ما چه به که امیدی نینه کشتن و نینه تنده کرن اجی سلاوی خواهی گرم جبوی و او جبوی تمام تماشاوان دبیم بین خیر و خوشی خدا دیگلوه به سپاس لداویجی از خازم ویج بیجم گوتنا برز خیرتین گوند بیجه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم جان و مال مسلمانان لمسلمانان حرامه ویج بیجن ام گشتن داویه برنامه خه ام حتی جاره کدن بمینن خیر خوشیه دا و ام بناوی پیکان تیوی و جاره کدن سپاس کن مالا و آوه کو و ام گهدار کرن و بشتاری برنامه پیکان تیوی بن وک مگوتی پیکان تیوی سبه آنجی دو سبه برنامه که لسر روشا کردستان ترکیه به سیاست مدارا پارلمنترا دیاربکر بره نورسل آیدوغان واد چه بکه پشتی و روژا پنجشنبه امی برنامه که لسر ویروس و کرونا چه بکن و کنجی دزانن ویروس و کرونا المملکت پر زیده بویه لأوروپا جی هنک تأثیر آوه هیا بس وک مملکت زیده نیه صدام آوه جی انسان می کدچن شین شایو و نشان علامت وی لی دیار نبنتن وی داره لی دیار دبه و پشتی وی داره جیران خل بلاو دکن جبر و هم تخازم برنامه که جبوی کرونا ویروس چکن میوانن ما یه برنامه برز دکتر زینب بینجی چتین قیا و برز دکتر آزاده مدراتور ویجی برز نجاتی گزنه او دکتر ما ایکل اوروپا نه هنک جمرا شیرووا کرونا ویروس بکن امی خدچاوا بپارزن چما ولاد زیده لوی داره دبن کنترل داره و به شکلی امی برنامه بردوام بکن حتی برنامه کدن بمینن خیر خوشی دا ایوارا و خوش با